Pauza. Ja si tam sám pauzu, ježiš, čo robím. Hej, tá pauza. Ja to lesnem, hej, potom za chvíľu napojím, hej. Napíšem, že 5 minút. Mám taký zapnú metódy. Nie, metódy nezapínajú. Jaké metódy, len VHčko, čo robíš? Ja zapnú metódy. Ako sa to volá, ty vole? Hej, open glue wallhack, napíš do Google nebo někam. Pak to dáš jenom do Hej, dobre, Counter-Strike. ja to si už zapol, takže môžem napojiť, hej. Hej, ale... Ešte nečakaj. Ale nie, že dostanem viac. Ještě já, počkejte. Dobře, vy dobře. Ako sa bol ten wallhack mi poslal? Všetci máte? Hej, ono zatáča. Hej, a však všetci traja zapnite. Ty si Nie, vyhráme, čau. Počkaj, musím, ako sa to volá, ty vole? Dobre, takže ja už som na serveri, hej. Počkejte na mě. Okej, ešte čakaj. Ale neskrývajte tam bomby, dávajte, sa na to, musíme si vyradiť hlas. Však hej, ja viem. Ja robím screeny, hej. To potočíme. Som to našiel. Čakaj, rozbalím to na bloku, čakaj. Či 15-5 je, dávaj 10 kol musíme dať. Čakaj, ešte nedávaj. Já Sekunda. na to jebu. To nemůžu najít. To by zdeka, dobre. Kde si zapnite? Tu nám začít. Ty si kokot. No vyhráme a čau. Nie, oči. A to treba aj vypnúť kander, keď zapínam. Hej, to treba. Ale nedávaj to do zložky C-Strike, ale iba tam voľne, víš, do tohto. To dobre, hneď som tu. Pojďte rozdať hlavy. Hej, prečo mi to... Ježiš, ja som si to dal do zlého Steamu, čakajte, hej. Takže ešte raz musím Jak do zlého Steamu? Však ten... Ja mám 30 Steamov. Dobre, ako sa volá ten server? Esport 10. No už som tam. A normálne derujte, hej, cez celú mapu. A nie, Ja som tam ešte není, čakajte. Láha pohla. Mne to nejde, ty vole. Je ti to blur? Čo? Nie. Skús tlačiť F1 alebo KL spolu. bo F9 si. Hej, počkejte, já ti zapnu. Počkejte chvilku. No, ide mi to. Nie, bože, nehrajte ešte, vedia ešte. Česňaj, more, som na to. Dávaj štart. Však dáme Ne, trajer. ještě ne. Nie. Ešte nie. Rozbijeme ich, na to. Už to dávám do CSK. Čekaj. Ale to hlavno, bo keď dajú jedno kolo, to je v riti. Upokojím. Počkej. Nemôže Já byť jsem kolo. já musím ještě restartovat CSK. Nedávajte ešte. A koľko je? Koľko je stav? 15. LOL. Ale tak to treba, chápeš, derovať, lebo oni nás aimovo dajú prestrelmi. OK, tak toto môžete dať, tak. No už to napoj rýchlo. Už to pojím. Snad to bude fungovat. Lol, nejde mi to. Ty si sa čo zabil, Netky? Neviem. Dávaj retry rýchlo. Pás. Hej, dávam reklamu. A netočte nikto, na čo? Hej, ale ja som si zapol, hej, takže ja mám dosť, mne to ide. Dobre, ale daj retry. No. Ale já budu mít 16 bit a budu mít software. No a? To pohrotí vydát. Dávaj, už som napísal ready. Ja robím screeny, hej, kráč, už mám aj ten prvý no tak. Hej, napoj sa. Počkej. Co to bude? Nemáte na drop, tak daj mi to AKčko, ja ich podávam, daj mi ho. Tam máš, verno. Rozbij všetky. Na máco musíš všetky, bo ja nemám nič. Hej, hraj! Poďte. To stení. Už mi jde CSko. Už to ide. A dávajte stení. Tu je tu jeden. Aby ste nebili. Diera. Daj ho. Diera. Tu je blízko. Pomoc, nevidím nič. Nemám no flash. Už to pojí. Já mám 16 bit. Tu sú. Daj to. Máme piči, GG. Vy ste low, Vy jste to nedali z VH. Ste skurvíci? Jste posrali. Vy ste drnutí.
Neumíte to z VHčky. Fajně, Brečan. User disconnected from your channel. No ty vole.